Uvele wakhipha ingonyuluka ungelovike lapha ke ingonyuluka ke engalo ke igcoka make elisha umthandeni umfoka Manqele ke eqeda ke ukumbongela ke ngokuhlanganisa ke u2 million ke lapha ke viewers on YouTube ke engomeni yakhe ke ahamba kuyona ke noma hu ke lapha ke ungelovi umbongelile ke maqede ke wase eyagonyuluka ngomthandeni. Bafowethu ngicela nginibingelele la kwesiqiniseko esemedia. Uqala ungenele i-channel bafowethu ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke uphinde ulike ke lama video ke esikwenzela wona ke ukuze mesiwafaka ke wathole ke asashisa ke injalo. Bafowethu sikhuluma ke ngendaba enkulu ke lapha ke yensizwa ke umhlelo womcimbi ke ikhuphuka nezakho ke igonyuluka ke lapha ke ethi ufisela ke umthandeni ke ukuthi ngathi ke angawina ke lapha ke i-record of the year ke lapha ke wasethi ke akabonanga ke kahle ke lapha ke ngesikhathi ke kunezidube ezasusa umsindo. Siyakhumbula bafowethu ke ukuthi ke zike zathi ke ukulingana amandla ke lapha ke noma ke kwakungenhloso kodwa ke kwaba khona ke into enjengaleyo ke lapha ke yena ungelovini naye ke umthandeni ke kodwa ke leso sixoxo ke sagcina ke silamlekile ke lapha ke ungelovi uthi ke lapha ke mebhala ekhasini lakhe ke uthi ke ucela ke kube ne-rematch ke lapha ke uthi akabonanga kahle ke lapha ke uthi ke wenzela ukuthi ke beqhubeke kahle nempilo nomthandeni kungabi nanxa kodwa ke iqale ihlubane ke ngalo ke lapha ke iqupha kusho ke ungelovi umhleli ke wekhuphuka nezakho ke lapha ke esho lamagama eqeda ukumbongela ke umthandeni. Siyakhumbula bafowethu ke ukuthi ke lo wamsindo ke washeshwa lungiseka ke lapha ke njengoba umthandeni wakwazi ukuthi ayozehlisa ke aphinde ke babonisane ke naye ungelovi ukuthi cha mfowethu mayibe encane kusuke ke kwathinteka ke ngephutha wagcine ke sekuphazamiseka wena kusho umthandeni. Nakho ke ethi ungelovi cha ayiveli isale nje sikhalisana ngale iqupha ke mase iyadlula kahle ke eyamadoda ke kuphiliswane nje kahle kusho umfoka Vilane ophinde bengumhleli ke wekhuphuka nezakho. Bafowethu ilezi ke bengikuphathele zona.